Ananjay ako nizany nanaovako n'ity vidéo ty tsy aboakako izy ty fa nitompony ndraiky tray nomeko azy zao ny salle de classe am commune nenina mizy ty zay Ampahana Andrapengy Fokotany Andrapengy district Antalaha am tanàgna capitale Lavany mikirakira vola milliard de milliard zay ny angatahana amitsika amle resaka décentralisation satria raha décentralisena zany le fahefana mba mijanona aty zany ristoriny vany namana nareo avy aty zany angatahanareo zao veraka zao de nefa misy olona manana villa manana building agny Antananarivo agny sy ny sisa ny olona vanilon'olo aty dina ty zao chef de classe fa isorana ny croix rouge nanao andry mba fianarany ankizy malagasy fa zao zalahy na za kosa na mifotsy miangatry tsy rariny le izy injustice sociale zao injustice territoriale misy ny tenenako azy injustice territoriale zao zavatra salama zao tena tsy izy tsy hoe ananjenan'izy an'izy ty vidéo ty fa capitale Lavanily le district ny Antalaha de zao ny la classe ianarany zanaka malagasy aty Antalaha aty non kosa mba mila mieritreritra tsika manontolo zany tsika rehetra ny mpanapa-kevitra sy ny tokony sy fantako tsony aleo tsy hiteny tsony zany fa de fa zay zao ny zava-misy de mba manao terrain zay de zay